Omukoro gwo kurundana sente gutebekanisiibwe MP w'abakazi ahabwa Bushenyi akwatanise n'abebembezi ba Rukungiri hamwe nabona abashomiraho ishomerere. Before schools had OGs and OBs beinomutima kogwanyi omurimo guza kwangukira government kugaruraho amashomero ge. Jim naje kutisia turukwenda afande bakugambira amashomero warambura ona mazima kureba abana bitu bakishomero mu itaka obwira buriya tukatumara abo kwaka wengi ati nguna mashatu garu Omishengero kazi ahabwa Rukungiri Media Sanatkunda najangwa amashomero ga UPE gariyo mu mberambi omuri Rukungiri nuko kushaba abazire na government okutamwa mani okugahunduza nishaba abazire na body zona squashra yago mashomero nitwe twatanise turebe ngo amashomero twagakora abo kuba tutakazinde cyo kigambo mu government tutegeriza government niwe nanye twine owabireho district planner twine ba head teachers abakuriko mu ishomerere so ishomerere ni ishomero ry'amani ngo tugire kureba twareba performance ya Masya primary school negenda negaruke nyuma omukorogu gushyikiruho abanyishengero okurwa mbyanga ebyotorire Rukungiri kandi nabo basimira ikikozwe ba OBs na OGs bishomerere kubane kintu kikuru tugenda twebwa itwarizire kandi ntwakwa hatwometsere Ngoko Juliet honorable Juliet ya gamba nebache abarukwijuka iyibarugire ishomero ribashomiiremu abo kuba Aneti honorable Aneti ni member wa parliament wa Bushenyi konka rukundo ya rukunda mu Masya primary school ikazireba sente ziri kurenga muri miliyoni 100 nizo ziri kwetenga ukunduza ishomereri kandi mu fundraising hargira miliyoni 6 gasha kwa Abraham Mugansi.